Ghana Adisimama Nosia Ebo Emprenu da Krosabe ya Wiemu Ashrenyi Eye Anopa Nosia ya madishe ni nyina ache ama mu akwaba de ba ajetum kasa fidie Ahenkan 93.3 FM so abusuafo yesinkonya o makoko Ghana mu ensama wodo a yesam trafo da Roma wanamo atra kwadwo apa oni sum atintim dagu enkrata eso yesinkonya e wo maame akuafra koma batampa ni studios e wo atem aboabo Ahenkan 93.3 FM ane yede nsami e ba bedai wo ensam no dia edi makotra no abi ane se research director of research Institute of Economic Affairs ade atuja chemi se kan wo be yapa na kan so ebeboa asa ban ne be hwe ka free SHS no betimi so ayemu ensa kyereye na emu enkyeremu ye de eba sanso na wo amanyosem ensu emu no ahajia Saudatu wono so agwakofa forms eso ora ni mu se MPP amanyekoni mu no ma wonim ewom obenya ni mugidie no mato amano no wababaya National Women Organizer no di sembi enso atudwa yedemo enkyeremu ede eba na okopiemu enso ewo ninjuta no so a eno enso ewo Tan District no emu a wonom ehene ede atudwa echemu sempi wanyinsan ade no so ekosoro pa na wo behia sempenfo betimi ahwe no ma performance bre na abusuafo ede wo betwa asuo so na yakwa enkrofo aman so wo Togo man no enso emu no wabimamu ya no no wo chese yesa amimfoi mabofoi wonom akwakopiem wonom a ehwo so wachemu se audition mu binimo womo atoahye womo so anam so kura ma bi mato anam wonse do emu enkyeremu enso ye de eba wei ene ensam awoto na anopade mu kyemu eba bedan wo na jumakoi adawroma smart delivery wonom enso so abonframa mo kontempa enti wonom so krofo a wonom edikita ho a ene odwumadie bia wudie no eba kwa hwehwe na emenya tobose na ma chechirem ade ama pa ebra ese evatem ODI Electronics enso so ejese seluwa ne no ma wodo de abadwama so no ne buafo papa ajese onyinya bia ebeboa home appliances ne de papa no ODI Electronics anopai we ene aboafo a wonom eto aboa ama waso atede ekoso ewo Michael Kono Ghana mu hanom enso so anopai obedi machi ewa abia Fontaine Facebook live Ahenkan 93.3 FM YouTube Ahenkan 93.3 FM www.ahenkanfmonline.com ewon mu nyina no okwa betimi atie kaseboi enso asa hwe ewo hono afi abusuafo wokenkan ni me adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa enti wanim kan afi information center sa wodo disoi agia tum sa nkaga sebo no no krotodododo ana afi so no emu ede enu nti otrem ama so pempem anya bi ati Ahenkan 93.3 FM akan kasebo ye bomua ya jibebia anuti kasebo mu batianka ewo End Time Information Center achim asanteman kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center yawsero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum dia yesu tumi ye Information Center ewo achim dwaha awurade na ye Information Center achim apreku gode waye boafu kwajo kumi David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewa achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hene Information Center wachim ofosu krom ena Nyame Asam Information Center wo achim kroba se yenida so ne awurade Prince of Peace ewa strase Somwa heba Information Center so asom se twitwe ewa achim da Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe eno sewa Information Center ewa achim anyina se ko Sam Information Center wachim achiase keka no krobo Adom Information Center Peace Info Biz Watakrasi Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center chirime
Ahenkan Nyankoma ase Ayananapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bonomantemu Ayetuapa Information Center. Adismama sanso ana obutu atima tiase a wote anka ewa tiase information center edi ntro matim kokobe na adom atim mofram mempa sam atim asane pisco enyinam kotoko repent atim otopa royal atim teshiman mejefo tiase atim labi krom omega oda sda japaya junction mighty atim besiase obik kwa abuadi number 2 kataban atiase junction adwini ba kufotrim asane bangalo oman atim bi aja say atim apoli yeda wonu nyina ase sa no pa ye de na wama asom pempem enso eti afiade simama yiwasum ensem no emu enchiremu eni yes ensem no asia director of research Institute of Economic Affairs IEA Dr. John Kwache ade atudwe chiremu say ewu behia pa se pempem de ba bi oman no ejina no a obia eso ese no mamu ayeden no no kwasem se aban na dwet mamufo ho enani enso ewo nwumasua ho pa enu nti ana ode school to aso okwa ade abamekere free SHS no se de betimi aboa na sabio wo ma oni bie na wonso opese wonba etimi ekọ school no edu akire no omso ema betimi anya akonya akọ nanso opanyini John Kwache kire se ewo behia pa se aban no sab producer wasanso de bekọ adwindwin mu na wasim konya na nka watimi ayemu ensa kire kakra se de beya free SHS no betimi aboa na etimi enso anya nan agina so na namso asanso aboa mo man no emu so eya ayesia na mafo temu no eno so etimi akofam ne nyina ne se was free SHS no ayesi obi a ewa akonya se okobie se wo yohia ni bo so yeska ni bo was okobie no achi so kura no grade bia obenya bia no enkrata na fawzi watwa so wantwa utimi so etabi di ko school bia mu na eno no panyere chese no na akoka wo bia ama man no enso ebre pa sanse wo ko school ya mo aduane kwa man no bibi bia ye wisu bia wo school mo bia no ayo kwade a ekoba ne se no man bebre esanse gane ye ho enya nso yen yakwanko enu ntino wono de ogidie pa senka ba ya ekaba no enya musakiraye na nka ebia wono ma wonu se babi omo wono mo nkurase bia mu ntimi enso enhwe wono emma no na nka ba na hye wono mo ade ama wono na afenso so wono ma sabsebe producer enyakopo da romantic kakra wo mo nsem a ko mo so betimi enso ahye wono emma no na nka ba na ahye ama mo ankasa so atimi ahye wono ade wose ye ne sai no betimi aboa ama ban no ska tuturu dia wo sai ewo nwumasua ne wo no atimi enso ede aye bibi foforo wo se won ka se fie se chese ne enye o eye pa na enso so ehu hia sa ban be mu sakiraye. I know the government has said initially that they were not going to go to the IMF. They can implement their own homegrown policies. In fact, I personally also propose that, if we could take certain measures by ourselves, then we may not need to go to the IMF, because I know what the IMF will prescribe, for you. Free senior high school is a very good concept, but it looks like the way we are implementing it is consuming all our resources. So why don't we look at it and see whether we can make changes there, so that will reduce the cost. I'm not against free senior high school, because I believe as an economist, your human capital is the most important asset, even more than your fiscal capital. Because if you develop your human capital, they can create the fiscal capital. So I believe in helping people to educate themselves, especially those who cannot afford it. All that we are saying is that if some people can afford it, let them pay. Or you can do some kind of cost sharing. Maybe government pays for tuition, books, and things like that. Then you ask parents, to... Enti opanyini awotene kan director of research Institute of Economic Affairs IEA Dr. John Kwache and what Remusan Kabe Crank Aban no mabi wonoma
na ka so we de maduane amubedi mafa ho ka enti ebi awofo mo so monton krata ma nkora no wose no so ebetimi aboa pa adesima ma wei aya nopa no sia kan kase bo ane egusu a yede mo enchirimo enso esumo ewa Ahenkan 93.3 FM eso afi adesima ma ye concept fufuru na eya manyosemu ane edo ebo ede awura eye oba panyina pepiam no kase nani abre pa se MPP amanyoko no ehwe no mo engine ntum na okebeya o meye ema don frɛ eni emfama MPP amanyoko no National Women Organizer na the all pressure position anase dibrei eye hajia eye Saudatu side ena wode atudwa echemu ese embebe amno kase de nani abre ogusu a wo ntoa pa na waye na adwen se eye MPP amanyoko no wo mo anya gini tumu pa so no hajia Saudatu wono emedi ekona nim no frɛfrɛ eye emma no mo aboma no emfa emma eye ekona enye wo hyehyɛ bebre enso ede mamma no na de obeye ene se obepa eye sikafotuo bi no obetimi ahwɛ no ode aso eye emma mo wo MPP amanyoko no enso so asene na no enso timi aboa pa ma no matimi akonkan wo sititu pa wono mo police stations no eno anyina no eye nkrofo a obere so omo so ebeka eye saa sikafotuo na se fudu opese obo ede eto wono mo no wo se emma dodo na no ya ne mpepi no okora manyosem a ase bibibia ma ne ase da yi yomumu enti ya ne hadwene pa omuhia se ye be hye omunkura be hye omoden enti be hye omunkura so omoden so dia enya no na ena be ye motivational speaker no akanwa no saa na no ano no da bi wo se duru ba bi otimi nya welfare bi so ahu na ka watimi dia so omasene na no so atimi aboa me no ma atimi akonkan ti eye ma me hajia Saudatu se onya tumi na eno ya hyehyɛ ya ewo nani so me ba change women's wing na ntina me bae sense edwuma na aye be ye no eye fom edwuma enya sorosoro nhyehyɛ ya maye from polling station level to constituency level to regional level and sana ba national no nhyehyɛ ne say me beti welfare kese welfare na me de ba na no hia nkasa me be ye welfare kese ama ma no na emma no a benefit welfare no Adishmama ene awiti ye aye National Women Organizer aspirant edema aye New Patriotic Party Hajia Saudatu side ena wote nenka enso enono na nani abrepa onso gusu awbo aye entoa enso ewonemo na abusuafo yegusu a esi enkonya so anopa no si aka nkasebo ena egusu edemo enchechemu ede esumone live ewo Facebook ena Facebook YouTube ni nyina no eye Ahenkan 93.3 FM oko www.ahenkanfmonline.com so anopai yetuemu enso ewonemo abeti enkana wasatu etumi ahweyene afi adesimama yeko ensafufro enso emu ayede wokọ eye Tan district no enso emu na ohina wo eye Ninju Tano so na wakasai na eno eye Nana Sapon kuma ede atudwa echiremu ese ade bi koso ewo eye ne mpatam wono ma wodwene wa wontiase na wotiase enso a wondwene ho ne nyina ene se ene emabunu a wono mo wono mo no ene achese ade se empiwanyinse no koso pa na no ena Nana eye Sapon kuma kire se ontronum de biara da efa ne sanction dem ni fam enya hwe hai masa ade we enkoso enu to akas woso no kakra wo kire se wo hwe eye be se bosome kakra ni a kire se etwamu ko ekọ be se afi enia wo hwe eye empiwanyinsi a won ma record pa be se aduonu ena kire se won manya empiwanyinsi ma akoma ko aduonu ena wo se ebe adai enkora ma akoma enkora munduru enfie eye dunwotwe kora ena mafi asia ena moye moza na wo se koba ni sanso dia na kire se o man no anase ni kro no eni monyam no sebi mpradia so eso eti afi krampo no oko schools awodo so krampo mu a enkora inko omungo school no anu wa hu ade de obeda akwakwota adesua dem etu ase ha adwene na wasini nyina mu no wode sobo ebo eye awofo sanse awofo enya botre nya ntobo ase emma wone momma entra kire wone mo na enkora yi esoro mafakuru na abo mo omukwa TV na mo ba nafo wasini nyina aka ho ebi afi so bezere epa sa kire emomani enso enkomofra no na discipline biala woso mo enso digu akwamu na no betimi atretene nkura no omo hwe na omo nye ne saa
na engineer no so nim se duabo se enyoye o enkura nya wi HHS pe maami ana papa osima wi masade kuro kitikiti se nyew last year besi sabre enkura o munro fie du nwotwe a mo anyem bekika bomu a ekobe ya duro empiri wanyensen enti wo ye owofo na se wo ha uni se wo fe tie nyankopon de share won sa no wanti anhwe so daache obebisa ho asem enti me ne wo ya sade a esase ye no ye ni na nsan ye bodaro efre nyoman ta ye hyiamo na no ma ekoso a ye empiri wanyensen no ya hwepan ya de befa so ya ye frɛ meeting ye nkɔ ne nyame ya akoma ye kɔtena ho ne so kɔe sabe mpira bia sami a bitwa e menyimu menyam so na wo ba no enyim ama ne daache aye basa no a ye nyina ye mfa adwene ye mwa na so ama no na pese na nanom de ne ye eni se mu fi se mu ntimi ntete mo ma no e mo mu nko school e ma daache mu me panyimpa na se obema akora no abra ba e basa me ka kyerɛ se daache obetwituo e wo so daache obetwituo ewo so se wa mo wanka se wani ankon ba ne ho a na eni awoti ye wono ene ye wahina wo eye ninjuta no so na wote ne nka no na eno achi no eye nana sapon kuma edi bi eka ho no na wo kire mu ese wo de kokobon nsem emu oden pa ede ko ede ama eye emrante no mo woni mpesu aso ni sanse woni mo na je so mo koye kafrika cho na akwagova we ede aba nti omo ne kobu omo pana na je se ede hawe ede aba nti waka kire woni mo so omo nya hwe ye pa na wa wunim na ode cheso afa wa ye ho sa ode oya akokɔ duedue na de babia obeto totoko na auto na ze ekotom se kukuro ono onim kwan a wode wo sa brante no befa so opa ho asem kwanyim obi ba abra akra no ko school a oman no ye no obi ka ye ni abre papa obi etinya hwe ne ba amene ko senior high obedi akwama okɔ no onye na ne ya ne se ye se mrante no omo kurumu ano oma akɔgye aduru ye se be for guest ensem hu no mu di ni se omo ko challenge so hwe de betima break amanfo virginity dodo na awofo te hɔ no omo hwe manfo break 8 no se bi musu break wɔtwe no wase wo jemma gwaji aduro se me metima breki be 4 we se metima breki be 5 o bo ametimi aso akwa breki ke breki mi ana o mu breki wo we aye woyene awo aye ninju tano so eno ewo aye Tan district no enso emu ewo bono mantamu nana sapon kuma ena wote ne nka eno na adesimama me emfa aseda emfa ma yen aboafo yi eno eye smart emap delivery eye entam so contembrantem enei ebia wote aboabo na ebia wonua ne krompa wono ano si wanwu asa wo dwadini a wo de wote aboabo dwom ya wonua no asa ewose okofa bie nanso no ma no kakra na wonom uja wonom akọ no wana behwa ama wo entam so no afra smart emap delivery na wonom akoto e de abro kama ebia na wo ye obi anu anuane pa ento gas asa obeda akọ fele ebia dwuma susu gusu bebere smart emap delivery entam pa so akọ fele o gas no e de abro ebia na mekasei oda yale ampa so ho petachecheche yade bia attack na no process ye kafra obeda akwakoto adrosu ni akora bia ho awosoma no fresh smart emap delivery entampa so wonon bako akwakoto ebi enso e de abro na ene ope fast okada betima akwa ntama ba ntampa na de hia no okwakodu dwuma de abro ntam de a smart emap delivery wadaro ma no pay woni no ebe kasa na emom no kana sane so se oba eye atimam ya kutukumam ya no mo de a wono mo pe ene yajo wono atomo yajo wono mo disanse se sika kra na yade suma omo a omo ye no kwadifo nti omo de bekọ akwaduru asomdwe mu anase ba bia wo se wo de no ma ne kọ no wo de bekọ wa abran fa ne nsa enka bikofo bu asoma omo a na wono ma wi ade ne de kọ nti first smart emap delivery for na wono so enkwajo no ma na bibi biara wo din dwuma bia e bia won kasa ntimi tu anamo no omtu anamo ma ewo odan atima boabo asane so aduro manso awisa achiase ewo nyina no wo di dwuma e de kọ fresh smart emap delivery ewo 0557 479922 0557 479922 and 0540 2282 0540 2282 and no smart emap delivery ODI
electronics yɛde wase mu na ODI ba be pie mu achema mu wode home appliances ni nyina bi de aba TV, fridge, diffuser, gas cooker, blender, kettle, washing machine, ceiling fan, standing fan, heater, iron. Ne nyina no aye nneoma wodo a ODI electronics edi ho adwa na wo yedwade ne mapa ewo aye achem odan ne patam anu ba bia na no ma bobo so nyina ho dwa na wodi a ene aye ODI emfa namfo esanse wono benya nneoma ne bi ede amawa eno aye tufo bo so ton a obetimanya so mfa so pa bebre ewo so ODI electronics semen kan tell say waba be piem ewa chim aboabo wone Ahenkan 93.3 FM the best in the East Kasa fidie no aba be butu dankro enso emu etifre no nane no emmo enkomo tentem so na we no owo akonya ede mouse say obetime tua ne kakran eso arekwa na wo pene bo a na ode amount sanso na mo amubetu akoton no so no owo package kama bia wode ma wa wo so wani ebeje ho pa frɛ no ewa 0550 900 600 0550 900 600 and 0546 557 175 0546 557 175 and ODI electronics na sede wani tua sa Ahenkan 93.3 FM de oba eye Ghana oba apoye mantam ya titiri dia na chese ba bia ye bungam efa na eyade se wonma otie no wade atum ma papa na enam so ama wonum so mobo mu dawuro onu ma hu dawuro ewo kasavidie suo enso so no wonum nya so emfa so pa ne wo se anase ye pese wo so onya sa akonya we na so fa so enso so ema wo so nya customers bebre enu nti odato de no bomaden fabra Ahenkan 93.3 FM kasavidie so ne ema wo dawuro emfa ema wo se de be ya wo so benya so emfa so wo de busa kia senso no mo busa ODI mo busa wonum maka no omu nyina nya so emfa so enti na dani dano ote wonum kanto so bla na so bebo odato de wo dawuro frɛ marketing department no 0244 29 0093 0244 29 0093 eno ene ahoma abefra wo so betimi anya mfaso bi enso ewo so ne se yebo odato de no ede ama wona so anya so emfaso bebre wanya customers bebre abusuafo ekowie kasebo no ewo bi man so Togo na wotogo mino enso emuono aban no ede kokobon nsem akọ ede ama na de hye no eso won anya hweye pa san se sisiam no kase de o mino bambo ensem eda esan mu esan se eye emimfoi wonum abebo ede apie ehonum a chese wonum adwumadi a wonum die no eha adwede pa na wo chese wenum se no omo akọ pie mu ewo eye Togo ene Burkina hye so a wo chese eye Togo ade hye no makọ enwotwe wonum atoa hye wonum so a chese mu ba kokora anka agi omunya no ato nanam ewo ye ensie do na wo chese we no eye Mali base eye akaida fo bi na chese wonum agwa be hye wonum a sabi preduas wo mu di sabi ensenhunu sei enso ewo honum enu nti wabo eye Togo man nyina kokonti se wo Ghana ha na obibi wo Togo na wa friend se die esie ni o die koso ni nti wo honum a na wabo ho adwa sa emimfo ya wonum de omoye mambofo mpa oman bia eye no ana se tutesi ye se bi person wo ba Ghana ha no sa afori bi na make na sisi ano omabo awuram ewo Togo a eye Burkina Faso eni Togo ahye so wonum edi semone ewo honum a chese nipa bi ne mo etoto ananam ewo ye ensie do a chese ha dwede bibiri no nti Togo aban no ede sa kokobon semwe enso ede apie se de be ya ne temamfo enso betimi aye ahweye anho asem enso so aba yede mo enchemu ede amawo na eye aban no kasamafo eye owura akoda wono na ensem yi wono enso edi pie montre so abusuafo kwatintini bia wie ewa aboba no man si dia so chanso ojabo ha na brema kwan ama anopa no si aka nkase bo ensem kyerefo ada woro man saka ye yedi ni nyina ebesi ama ma chitwumedie enso atoa so edi ama wo kenkan ni no ansanam di beba no aboafo eye ama
Safoa atwe aka ahohene hima na daroma na ote se bibibia so ko kama na afi Kwame Asante ede ko Facebook live na afi YouTube live social media and ni nyina no wono ene anoba no dani na afi owura bilima so technician keka homa ne bibibia so ebubo ma ote bibibia kama okenkan ni me adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa endi wani mukan kase bonasi mesi atia mu pi mema